دما خوش ببینرین هجایی رو 24 چله 2024 جه روزان روزا چهارشنبه بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکش یان دناوا روزه در رودانه حول بدن جواره دناوا نوچین داویا روزه در پیشکش بکن. ارتش ترکیه قرکر به بالافرین بیمروف السریا قامش دو حسک ایریش واسایت یکر آسایش راگاند دیریش ده اندام کیوان شهید و سیجی بریندار بونه. ایریش لسریا نابرا قامش دو حسک لنیزی گونده گردیوان پیک هاتیه. ناوند راگاندنی آسایش حریم باکور و روشتات سوریه لسر مجاری داخلونی ایدا. آسایش دیار کرد که انجام ده اندام کیوان شهید و سیجی بریندار بونه. بریندارن حال نخوشخانه تینه درمان کرن. آسایش راگاند که آرمانچکرنا جهیزین وان درخواستنا آلوزی و تبلیغ هویال حرمیه. هر وها دیار کرد که ارتش ترک به وان ایریشان اینوی نکاره ریل پیشیا خباتن وان ینجبو اولهیا حرمی دیکن بگیره. ارتش ترکیه داگر کرد گوندن قرمخی روشلاتی باجاری کوبانه کانتونا فراتشی تو بران کرد. ده انجام ده ولاتی بناوی معروف خلیل جلنگی خو بریندار بو. بریاوی بالفرک بیمروف دولتا ترک هرمین دناورا گوندن باغدک و گلتپه ین روشلاتی کوبانه ده بمباردمان کرد بو. لالیه کدن لگوری آگاهی نوچگانین مجهر میدانه ارتش ترکیه داگر کرد گونده بین ینافچا شراویا کانتونا عفنا داگر کری تو باران کریه. بله هر دولت ترکیه داگر کرده پازده چلی دم مزینترین ستاسیون خازی بمباردمان کرد جبر نبونا خازی ایدی خلق نها به خازم او گلک خوارنگه جی کار وان راوستی آیه حوالمنا جوانا جمعه او حوالمنا کامروان لوران چولو لسر مشاری راپورا که آمده کرنه عملی تماشا بکن. بهنا مازوت او دنگ پاپوران نچارن کو بکار بینن جبر غازا سرکن نمایه لیج بکو دبارا جیانا خو بکن نچارن کو پاپوری بکار بینن گلک خورنگهن لباجار قامش رو لباجارین دن کو گلک بشین وی هنه لیتنه نها بش کاردک اوجی بشا فلافل و بطاطایا اوجی نل سر غازه لی لسر پاپوری بنچاری افلزگین درویش خودی خوارنگه ابو عزیز لباجار قامشلویه. در دیوی بنابونا غازیر گراند با. هر روز جبو خوارنگه هاوی 4 حتی 5 توپین غازی دیچو. لینها یک جینما بدست کذا و 10 کار کرین کو پیرا کار دکرن لمالا خمانه. نه غاز تنه غاز قطبوی بجار کر نه مانه مایی هم سر موضوعی آنات شغلن غاز نمایی. البلدی تشتي يعني ما شاورما لاغو كديه ما قال لك تشتي لاغو كرني سبب غازي ايه شاورما جبر غازي اشتك مالي خرمشتينا مالي شاورما بشكل عام مالي خرمشتينا حمام مطاعم ايه فلافل امسر معزوت الشغلين تشكي مجبوري نتف خارنگه لیبل زیدتری 120 خوارنگه این کو لقامشتونه جبر نبونا غازی زرار دیتنا و او کارکرین کو گپا نانی زاروکین خوشی دردخستن بیچاره و بیکار مانه ام هاتن في مطعمي كاردكن ام سي تشل عائله كاردكن طبعا ام هاتن دبارة جانا خوش بركن طيب بيشي بري فتراكي اوردو كان جي غازي خست فدانا ما زان بتشوف كنا ما زان مطعمه بغازي وسي تشل عائله الفر قبا ناني خد يعني انا مجبور فيجي ماني ساكن كان يشلو قبا ناني خوبين نمازان اما ملك يعني زيدري صد كثير في كاردكن صد كثير افسد مالا يعني انا بشي في بخدي هيك قصفه غازيكر قال لك اقسام هذا نقرتن يعني نيفي عماله انا حاليا مالي روشتين تعدل وهادي يعني شغل سكنان يعني انا بقيناك اوجب زهري امتينن بسعر ابوها يعني قيني ب 5000 سوري امتينن حياه بتشكي شغل مبشين دولة تركيا داگر کرد د پازده چلی د مزنترین استاسیون غازی بمباران کرد او استاسیون کو غاز لتواهی هرم باکور و روشلات سوری بلافت کرد د انجام ده هریم بی غاز ما بریا بمباران داگر کریا ترکیه دو پین غازی جبو مالان به 10,000 لیره سوری و جبو خوارنگه هان به 105,000 لیره سوری ده فروتن لینها نما وکبریه ریوبریا خسر جباشور کردستانی به نرخکی بوها غاز جبو گلی خواب پیدا کرو در باسی روژاوا کر. ایدیوی غاز به 105,000 لیره سوری جبو مال و خوارنگهان ورفروتن. لگوری برپرسی غازا سویدی جی استاسیونا وان دمکه گلک دریج دخوازه حتا که ورچک ساس کرن.
چمکی داگرکریا ترکیه به بالافرین شرع او استاسیون جی خزمت درخست. ایدی درفت دور پیچ و ایریشال سر ریوبریه جی ری ناده کو زوبزو وگره وگبره. اندام کمیته ریوبرا پکک دوران کالکان دیار کرد که امرالی ناوندا ریوبرنا قرکرنا کردان هر وها آن زمان که گلی کرد 25 سالنده دش ایریشان لبر خود ده لعالیه کدن دوران کالکان سالوگرا دهمین اعلان کرنا ریوبریا خسر یا روجاوی کردستان سلاف کرو گوت و هفگرتنا گلان دیکتاتوری و فاشیزم دولت Türkiye helbeşine. Başvuruda bulunduklarını açıkladılar 110 defa. Endamê Komîteya Rêvebir a PKK duran kalkan tevlî bernameya taybet a televizyona medya haberî bû. Duran kalkan di destpêka nirxandina xwe de behsa têjîta giran ya li İmraliyê kir û got. Di zext işkence û tecrîta li İmralî de tu guhertin tune ye. Dema behsa işkence û pergala tecrîtê ya İmralî tê kirin, behsa têkoşîna li dijî wê dikin. Sîstema İmralî ne sîstemekî ji rêzê ye. Wek girtîgehekî dinivîsin ne tiştekî wisa ye. Ne qadekî ji rêzeya dilgirtinê ye, navenda rêvebirina qirkirina Kurdan e. Duran kalkan anî ziman ku gelê Kurd 25 salin li dijî êrîşan li ber xwe dide. Rêbertiya Kurd bûye pêşengiya mirovahiyê, bûye pêşengiya gelan. Weke tevger û gel divan 25 salan de me berxwedana herî watedar meşand. Me berxwedana ku bû sedema destkeftî û pêşketinên herî mezin pêk anî. Her wiha duran kalkan salvegera dehemîn a îlana rêveberiya Xweser a Rojavayê Kurdistanê silav kir û ev tişt anî ziman. Li her çar alîn cîhanê jin, ciwan, karker û ketkar hêviyên xwe di şoreşa Rojava da dibîne. Ev yek pir bi nirx û bi wate ye. Fedakarî û wêrektiya gelên Bakur Rojhilatê Sûriyê pîroz dikin. Hêzên paşverû ji bo vê şoreşê asteng bikin êrîş dikin. Di destpêka vê paşverûyê de dewleta Tirk û dîktatoriya AKP MHP heye. Ji pêşketina xweseriya demokratîk avakirina netewa demokratîk a gelan nerehetin. Di vê zanabûnê de ne ku hevgirtina gelan dikare dîktatoriya wan faşîzma wan hilweşîne. Ji ber tirsên xwe her tiştê dikin hincet û êrîş dikin. Endamê Komîteya Rêveber a PKK duran kalkan di nirxandinê xwe de bal kêşan ser berxwedaniya xelkê Efrînê. Xelkê Efrînê 58 roj li dijî dagirkeriyê berxwedanekî dîrokî da. Niha 6 salin berxwedan didome. Hêzên rizgariya Efrînê bi rastî jî darbeyekî giran li dagirkeran dixin. Di şexsê rizgariya Efrînê de nûnertiya rûmeta Bakur Rojhilatê Sûriyê dikin. Bi hêvî me ji Efrînê heya serêk anîye ji bo dagirkeriya Tirkiye bişkînin wê têkoşînê mezin bikin. Hêzên PDK li Başûrê Kurdistanê êriş û provokasyonên xwe yên li dijî gerîla didomîne li snorê herîma Amediyê çekdarên PDK kemîn li pêşiya gerîlên Azadiya Kurdistanê danîn û di encama êrişê de hinek gerîla birîndar bûne niha jî çav li wêyekê ku HPG têkildarê mijarê daxuyaniyekê bide. Hêzên PDK ku li Başûrê Kurdistanê li gel artêşa Tirkiya dagirker tev digerin, êriş û provokasyonên xwe yên dijî gerîla berdewam dikin. Tevî ku HPG gelek caran hêzên PDK hişyar kirine ku ji herêmên gerîla dûr bisekinin û nekevin nava tevgerên dijber jî lê PDK kiryarên xwe berdewam dike. Heta hal gelek deveran di encama kemîn û êrişên hêzên PDK de gelek gerîla şehîd bûne. Hêzên ser PDK li herêma Amediyê careke din êrişî gerîlayan kirin. Hat ragihandin ser sînorê Amediyê çekdarên PDK êrişî gerîlayên ku di nava tevgerê de bûn kirin. Di encama êrişa kemînê de hinek gerîla birîndar bûne. Hat ragihandin êriş ji aliyê hêzên bi navê zêrevanî ve hatiye kirin. Derbarê mijarê de heta niha ji aliyê HPG ve daxuyanî hatiye dayîn. Du roj berê malpera şar presê nivîsek weşand û ragihand ku li ser fermana kesê bi navê Ezîz Weysî li Kêderê gerîlayên PKK bên dîtin divê werin gulebaran kirin. Li gorî malperê di nameyê de tê gotin, dema ku hêzên PKK nêzik dibin hewl bidin wan bigirin.
اگر خرادس نکرن وان وسایتین وان گلباران بکن. گر وسایت که PKK بکه و خالین کنترل این هزین زیروانی دوی افسر و پیشمرگه وسایتین وان بشوتینن. هر وحد نامه ده گفل پیشمرگه انجیته خوارن گرل دجی وان بریاران تف بگرن و ورن جزا کرن. لکردستان و ترکیه گله گرتین سیاسی جبو آزادیا ریبر اپو کتنا گروا برچی بونه چالکی ده روژا خویا پنجون امین ده بداوی دبه و دربازیم سبه دربازی روژا شیستمین به سادت آکن کو کتیا گروا برچی بونه درباری چالکی آخوا ده نامه اکشاند سادت آکن ده نامه آخوا ده گوت ام راکرنا تجرید او آزادیا عبدالله اوجلان بخن ناون دا جیان آخوا. لکردستان و ترکیه گرتین سیاسی د 27 مجدار 2023 ده جبو آزادی فیزیکی ریبرا پو کتن گروا برچبوینیم. شالاکی دروژا پینجو نهان ده به دورگرتنا کومینو بردوام دیکم. سعادتا آکن آکتیه گروا برچبوینه دربار چالاکی خود نامشاند. دلگرتیا آزادی سعادتا آکن ده دسپیکا نامه خود وها گوت. دسری ده برز اوجلان همو گرتین حق و حقیقت لزندانان تکوشینا ایراده و رومت دیدن مشاندن. مافی هری بنگهین ای مافی جیانی مافی هیویه دوان مکانان ده با آوائه کی کیفی و بحقوق دجمنانه هاتنه بمپیکرن. سعادت آکن دا زانی کو آزادی ریبرا پو راست راست ده چاره سری پسکریکا کرد بخوره بینه و وها دریجی دا نرخاندن خوام. چاوا کو گوشت و هستی جهب و ناقتن رزگاریا گلی کرد و آزادیا برز اوجلان جی جهب نای و قطاندن. اوجلان راستیا حقیقتا کردبوینا کل لخو حسیایم. جبر وی که آزادیا فیزیکیا عبدالله اوجلان کردبوینا آزاده جواک آزادم. ده داویا نرخاندن خود سعادت آکم ببیر خسکو دوی خودی لگریوین برچبینی وره درکتن اوها گود. داخوازا مج گلی مج همو گلی کود تکوشینا دموکراسی آزادی و مروواهی ده جیه کرتنه و جکسان اوه امل دورا برز اوجلان ببن خلق. امرا کرنا تجیت و آزادی عبدالله اوجلان بخن ناون دا جیانا خواه. جبر وکه گل و مروواهی پیدوی آمه بشوق روناهی اوجلان هیم. جبر که عبدالله اوجلان ناوی مرو بوین آزاد بوین و آوا کرنا جیانا هفبار آ مروو و خزاییم. جبر وی سدمید دوی ام لهر قاده به هیزا خواه هید دناوا کد و هولدانا هفدیتنا عبدالله اوجلان دبن. دوی هیلی ده از هر کسی که دوی اوخره ده کد ده و خوده هولدانه سلاف دکم امی تقز بسر بکوین. لگرک ناوندان نوبتین عدالت جیم لترکیه و باکوری کورسانی دوام دکه ولاتین تبلی نوبت عدالت بون دیار کرن کو جبو آزادیا فیزیکیا ریبر اپو پیوست تیکوشین بخورد کرن. چالکیا نوبت عدالتی کو بداخواز آزادیا فیزیکی یا ریبر عبدالله اوجلان و چاره سرکرنا پرزگریکا کرد برین دموکراتیک لگلک باجاران هاتیه دستویکرن ایروژی دوام کرد. چالکیا نوبت عدالتی یا کو لستانبولی به پیشنگتیا کومله آلیکاری و پشتوانیه یا به مالبات انگرتی و حکم خاران ره یا مارمارای و هاتیه دست بکرن در روژا 43 نونرین کنگره دموکراتیکا گلان و ریخستنین باجار و نافچین دم پارتیه و گلک ولاتی سردانان نوبت کرن. 51 روژن به همان آرمانجه خزم انگرتی آنلا آمدهشی ده چالکیا نوبت عدالت دنه. ده چالکیه ده بجداران بالکشان ده سرتجیته و دیار کرن که دوی نوبت عدالتی بیمزن کرن. خزم انگرتیان جی دازانیم که ده تکوشین خواه بدومینن. نوبت عدالتی یا کل آدانه جی 52 روشن داره. دایی که ناشتیه چالکی دوماندن و ریوبر و اندامین کمالیان جی پشگریدان. هر وها چالکیه که یا به آدانه ره هم وقتی هاتی دست بکرن یا لمرسینه. دایی که ناشتی و اندام و ریوبرین کمالی و گلک ولاتیان پشگریدان چالکیه. چالکیان نوبت یالوانه جی در روژا 51 به بریارداری دومه.
متا گرتیه نخوش امین قربان کو 3 سالن گرتیه فایرو سنگر د چالکی دا خبی و گریون برچیبونه و نوبت عدالت سلاف کر. فایرو سنگرانی زمان کو حتی ظلم بداوی نبه و چالکی خو بدومینن. دایی که ناشتیه ین تولی نوبت بونجی جبور ریبر عبدالله جلان پانیلر راساندن. لمردین و مرسی نجی همان پشتوانی و اصرار را دارمانجا چالکی و نوبت ده هبو. یک چالکین دن یاج بو آزادی فیزیکا ریبر آپو پیک تیجی لسویسره ید محاسو هفتان ده چالکی رونشتن یاد چارچوبه پینگاوا دم آزادی ید لبر آواهیا نتوین یک بو یا لجنوی دوام دیکه. د چالکی رونشتن یاوی هفته ده بانک لریبریا پدیکا کو هیزن وی ایریش گریلین آزادی کردستان کری کو داوی لهفکاریا خویا به داگرکران ربینه. لسر ناوی کمیته چالکیان ابراهیم یکسل آخویو گوت تجرید مطلق آلسر ریبر آپو کو زیده 24 ماهانن دوام دیکه لی ام حتی پینگاوی بسر بکه و لقادان بند. هر وها مشادرش آکو جبو آزادیا ریبر آپو لپاریس دست پیکر لباجار لورنت یه فرانسا یه دروشا سیمین ده دوام دیکه. لورنت چالاکوانین هفدیدنا به سکرتری گشتی یه پارتیا کمونیست او بجیشک بوریس کامپوس پیک آنین. سکرتری گشتی پارتیا کمونیست او بجیشک بوریس پشتگیری داگلی کرد او تکوشنا آزادی یاد بن ظلم رژیم اردوغان ده. پشتر مشال بر شارداریا لورنتای دست پیکر او و حتی همبویت دوام بکه. شانده که ج سازین ریبریا سیویل تفگر اوریج خسنین جنان ین طبقای سردانا مالباتا شهید زلال زاگروز کرن او سرساغی ج مالباتی را خواستن. شانده ج اندامین مجلس ریبر مجلس مالباتین شهیدان کمیته پرورده او مجلس کمبونا جنان یا زنومیای پیگدهات. ده مراسمی دل سرناوی سازی آخافتن هاتا کرن او هاتا گوتن شهید زلال تکوشنا جانه که آزاد دا مشاندن جبرویه که هاتا هدف گرتن. دولتا ترکیه داگرکر او هفکارین وان لپی داگرکرنا خاکا کردستانی نه. جبو وی ین سرکشا شورش او دستکفتین کردستانی را دیکه دینه هدف گرتن. حوالا زلال جبر سری لداگرکران نتواند پیشنگ ججواکی او جنان رکر هاته هدف گرتن. ام سوز دن کو به هف گرتن او یکیتیا جنان آرمان جند شهید زلال پیک بینن. هر وها بانک لحکمتا باشوری کردستان او عراقی هاته کرن کو لدجی و سوجی بکوین تفگر او راستیان اشکره بکن. پاریزر جبرائیل مصطفى لسر سوجين شريين دولتا تركيا وكل عفرين ديكا ودمشاندن آخوي جبرائيل مصطفى ديار كركو دولتا تركيا لدجي عفرين داجر كري هر جورين سوجين در مروفي ديكا دوي دادگهين جزين ناف دولتي لدجي سوجين داجر كريا دولتا تركيا برولا خرابه. دولتا تركا داگر كر لدجي عفرين داگر كري وهوفتيا خود دومينم. پاریزر جبرائیل مصطفى درباره کریار و سوجین داگرکریه ترکیه و چتین ویدا آخفیم. پاریزر جبرائیل دیار کر کو ارتشا داگرکر به سوجین خود دخوازه گلی کرد تونه بکه و گوت. داگرکریه ترک برنگه کی سیستماتیک سوجان لعفرینه دکه و دخوازه کردان بین اسنامه بهیلم. لگوری راپورین رخصن ناف دولتی و مافین مروان و کمیته لکولینین ناف دولتی ین سربخواه جبو سوریه هات دیار کرن که سوجین لعفرینه تکرن سوجین شرن. اف سوجو کریار جید در مروینه و دوی دادگه جزای ناف دولتی لدی جیوان سوجان برولا خرابن. جبرائیل مصطفى دستنشان کر که داگر کرن گل کریار و با آوائه که هوانه لدی جی عفرین و ولاتین عفرینه کرن و وها دومان. داگرکریه ترک و چته نوی شونوارین باجار عفرینی دزین و ارتکاری آوی ویران کرن. دولتا ترک زیدتر حف پیمانگهین اولی آوا کرن دا کوزاروکان لسر فکر چته این دایشی هین بکم.
her wiha guhertina navên gundên Kurdan, zimanê Tirkî li dibistanan û pereyên Tirkî jî hate ferskirin. Armanca dagirkeriyê ji van Sucan jî ev e îradeyê gelê Efrînê bişkîne û teslîm bibin. Türkiye hemû pîvan û qanûnên navnetewî bin pê dike. Cebraîl Mistefa derbarê cezayên ku ji aliyê dadgehên çeteyên dewleta Tirk ve tên standin, ev tişgot. Piştî 6 salan ji dagirkirina bajarê Efrînê ji bo dewleta Tirk heta nihat biryarekî citê ji aliyê civaka navdewletî ve nehatiye standin. Divê li dijî sûcên şerê dewleta Tirk helwest û biryar bên girtin. شورش گلان آل سوریه کو 2011 دست پیکری او به دستوردانین دربره و گوهری آلوزی نیزی صلاحیه 14 دبه باندورا ویا خطرناک لسر همو گلین سوریه هجی دوام دکه لدیج روزنامه‌وان بن پیکرین دنوا سالا بوری انگو 2023 دجی پیک هاتن یکی تیار راگاندنا آزاد دیار کر کو بیتری 20 روزنامه‌وان راستی بن پیکرنی هاتنه. Bi destwerdana hêzên herêmî û navdewletî ya di dosya Sûriyê de û bi zêdebûna bûyer û geşedanên li ser herdê, pêwîstî zêdetir bi ragihandinekî azad û bihêztir çêbûye. Lê heta niha aliyên xaka Sûriye kontrol û dagirkirine, rojnamevanan bê alî nabînin. Di encama vê zihniyetê de şerê di xaka Sûriye de pêş dixin û bi dehan rojnamevan rastî bin pêkirinan hatin. Di sala 2023 de tenê li Sûriyê li zêdetirî 20 rojnamevanan bin pêkirin pêk hatine. Ev bin pêkirin bikuştin, girtin, revandin, gefxwarin, desteserkirin û astanigiya kar têne guhartin. Yekîtiya ragihandina azadî yera a tevî bêderfetî û îmkanên kêm karî bû piraniya wan bin pêkirinan biriye endam û çavkaniyên xwe yên li ser tevahî xaka Sûriyê belge bike. Yekîtiya ragihandina azad kuştina 4 rojnamevanan û karmendekî ragihandinê li herêmên cudayên Sûriyê belgekirin. Bi vêgê di dirêjahiya sala 2023 de 3 rojnamevan li herêmên hikûmeta Şamî hatin kuştin, yek li herêmên dibin dagirkeriya dewleta Tirk de û karmendekî ragihandinê li herêmên Bakurojlatê Sûriyê di bombebarana dewleta Tirk jiyana xwe ji dest da. Yekîtiya ragihandina azad karî bû girtina 4 rojnamevanan jî li seranserî herêmên Sûriyê belge bike. Li herêmên rêveberiya Xwesera Bakurojlatê Sûriyê jî hin bûyerên li sekinandina demkî çêbûn. Dawiya meha cotmehê hêzên ewlehiyeyên Başûrê Kurdistanê rojnamevanê ji Sûriyê û endamê Yekîtiya ragihandina azad Slêman Ehmed girtin. Li gorî rapora yera a azadiya Ramanê ku di madeya 19 a mîsaka cîhanî ya mafê mirovan û madeya 2 ya dema navdewletiya taybet bi mafê sivîl û siyasî hatiye bin pêkirin. Yekîtiya ragihandina azad dawiya rapora xwe ji hêzên li Sûriyê xwedî desthilatin xwest ku li pêşiya karê rojnamevanan nebin asteng. Yere a bi bîr xist ku ji destpêka aloziya Sûriyê ya 2011 û hetanha ji ber şer û aloziya li welat 763 rojnamevan û xebatkarên ragihandinê canê xwe jê destan. Bi dehan jî hatine bin çavkirin, revandin û windakirin. Devleta Tirko demeke dirêje di berdêla bazartiyê de bazartiya li ser gelê Kurd de endamtiya Swêdiya NATOya asteng dikir doh li parlamentoya Tirkiye ev endamtî hate erêkirin sekreterê giştî yên NATOyê û welatên Ewropayê ji ber vêyekê kêfxweşiya xwe anîn ziman û xwestin Macaristan ango Hungarya jî heman gavê bavêje. Bi destpêkirina şerê Rûsya û Ukraynayê re lê dijî xeteriya dagirkirina welatên wan ji aliyê Rûsyayê ve Fînlanda û Swêdê daxwaza endamtiya NATOyê kiribû. Li Tirkiye demeke dirêj bi hincetên cûda endamtiya van her du welatan darawestandin û di Nîsana 2023 de endamtiya Fînlanda erê kir. Dewleta Tirk û demeke dirêj ji bo tawîzgirtinê endamtiya Swêdê ya NATOyê asteng dikir, di dawiyê de erê kir. Dewleta Tirk ji bo ku Swêdê bike hevkarê xwe yê dijminatiya li dijî gelê Kurd û hin mijarê din endamtiya wê ya NATOyê 20 mehan direk xist. İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un Kuzey...
د دنگدانا لمجلسا ترکیه ده به اریکرنا پارتین AKP، CHP، MHP و DAVA پروتوکول اندامتیا سویدی هات قبول کرن. سروکوزیر ولات اولف کریسترسون گوت جبو به تمامی ببن اندام ناتوی امگاوه که دنجی نزیک بون. لالیه دن اریکرنا اندامتیا ناتوی جالی ترکیه و ولاتین اوروپا کیف خوش کر. سکرتری گشتی ناتوی جینس ستولتنبرگ جبر قبول کرنا اندامتیا سویدی کیف خوشی خانیزمان. ستولتنبرگ درباره مجاری ده داخوانی دا وگود امل بندینه مجاریستان جی همان گاپی باویشه اندامتیا سویدی و ناتوی بهتر خورد بکه. بردفکی حکومت آلمان ستیون هیبیستریس جی درباره مجاری ده گود افگاوه که گرنگ و راسته مینا فینلاندا و اندامتیا سویدی جی ناتوی خوردتر بکه. شیورمند اولکاریه قصر سپی آمریکایی ژاک سلیوین جی درباره مجاری ده کیفخوشی خانیزمان و گود افگاف جبو سروک آمریکا جو بایدن گرنگه. متروش گروپه که خواندکارین فاکولته بجیشکی یا زنینگیم روش آوای خواندکارین وی بشی به آرمانجا گاندنا آگاهیان ده وری تندرستی ده اف گروپ آمده کرنه چه کرنه حیانها نیزی 5 ویدیو جل سر وی گروپ هاتنه پاروا کرن تاوی کم درفتی او دمه برهمه که باجی بشکش دیکن. رامان نخوش اپیلیپسی چی دکشینه؟ زربون، اسیدوز، کندونا دختاخونه و خودان گرتن. احمد اپیلیپسی نخوشه که درونیه؟ نه دما کروش و درونی خرابه گیا کریزی زیاده بود. روش درمان یکم کجبو اپیلیپسیا کارتینه چیه؟ کمک خوندکارن دزانگاه روژاوا دا به تایبت یهین کو فاکولته بجشکی دخوینن لسر مدیا جواکی مالپرک چه کرنم دوی مالپره دا دواره آگاهی بجشکی دا هفدو به پیش دخن تشتا کو توریک دبینن پراتیک دا جی پیکتینن ده همان دمه دا بریا و مالپره خواه خلکه جی دواره آگاهی گشتی ین تندرستی دا آگاه دارد کن بریا وان پرسو برسوین خواه سوده کمزن لخلکه دکن به پرس و برسوان زانیاری و آگاهیان با آوائکی زلال و حسان دگهینن جواکه خوندکارین فاکولته بجشکی یا زانینگاه روش آوا لسر پلاتفورما مدیا دیجیتال آ انستگرامه روپلک بناوه مدروش چه کرنه. لسر و روپله ویدیوین 20 ثانی دواره تندرستی دا بلاف دکن. معلومات خود ركزين سر معلومات طبي ومعلومات صحة عامة. معلومات الطبي أم جبوا طالب الطب دن خويا كرن ومعلومات الصحة عامة جبوا مجتمع. دومهن أفروبال هاتيات شكرن وددمك كرد دا شوبينرين وان گهاشته 47,000 کسی. 13 خوندکار دوی واریتا تخبتن. خوندکارین جه سالا 2، 3، 4 و سالا 5 آفاکولته بجشکیه جه خوده دا دگرن. لکیلکا وانا و سمینرین خواه و توی درفتین گیم این تکنیکی اف خوندکار روزانه تنگل هف و برهمک باش پیش کشتکن. حیانها در دورا 5 ویدیویان چه کرنه. عم نقدم معلومات طبية موثوقة 100%. ام آگاهیان پی باور این جسدی 100 بلاف دکن. جواکا مجی ادیوه کی قبول دکه. خوندکار نوورنجی امی تبلی خواه بکن. و ددمین پیش ده برهمین هینا باشتر پیشکش بکن. ولي امكانيات الكبك انه مثلا اختيار تصوير كان ككاميرا يعني ما يقدر تشتدوا له يعني برج زحمات يدبينن فانه بس ما هيك ام تقديم دكن يعني مدروش روپلا خو به زمان کردی عربی و آگاهی تندرستی دولمند کریه. اف گروپ سودک مزن لجواکه دکه. لو ما زیده بالا خلکه دکشینه او تی حس کرن. دواری لیکولین مجار و دستک داینه دا جی ماموستهین خواوکه چافکانین سرکه دبینن. شخا یکش ارمانجین و اوکو ام آگاهیان با اوکی زلال و حسام کن جواکی. ماموسته مجی دکتور مجی زیده مجن مرا على قدرن طبعا و وکی کو او نوع مثلا اللي في تاريخ زانجيها درس ما اللي صار مال برا ماشي مش نيرني خدن استشاره خدن وهر وهاجي لم يكوش مره مثلا اجا هيك هاني شكوك هبه يعني شباتي هبه ام ود قالن وانا فاکولته بجشکیه گولانا 2017 لسریکانیا داگرکری جالی دسته تندرستی و وک اکادمیک تندرستی هات فکرن
û sala 2019 jî bi biryara Desteya Tenduristiyê, Desteya Perwerdê û Zanîngeha Rojava bû yek ji fakulteyên zanîngeha Rojava. Heya niha dewreyek derçûye û 6 dewre jî hîna berdewam in. Çilûyek cenazeyên qurbaniyên fermana sê tebaxa 2014 di dîrokên cuda de li gurên cuda hatibûn veşartin hatine derxistin û li Şengalê hatin veşartin. Çilûyek cenazeyên din piştî ku testa waniya DNAya li Bexdayê bi dawî bû ji bo Şengalê hatin şandin. Cenaze li gundê Sulak yê Şengalê bi merasimeke radestê xizmên wan hate kirin. Cenaze ji aliyê malbatan ve li gorin hatine kolandin hatin veşartin. Civaka êzdî ku di dema fermana sê tebaxa 2014 de rastî hovîtiya ceteyên Daişî hat bi hezaran kes hatin qetil kirin, revandin û li basaran hatin firotin. Her wiha beşeke mezin jî di nava gorên komî de hatin veşartin. Di dema fermanê de 6417 kes hatin revandin û aqubeta bêtirê 2600 kesî heta niha nayzanîn û nediyare. Têpayên ku beşeke mezin ji van kesên wenda di nava gorên komî de bin. Heya niha ji bilî gorên taka kesî tenê li Şengalê notu 2 gorên komî hatine dîtin. Ji pazdeyê adara 2019 ve ji aliyê tîmên vekirina gorên komî a serbisaziya şehîdan a Iraqê dest bi vekirina gorên komî yên Şengalê û derdora wê kirin. Lê heta niha tenê 55 gor hatine vekirin û ku di nava wan goran de cenazeyê 242 kesan hatine dîtin. Ji van gorên ku hatine vekirin jî 1002 şehîdan tenê testa DNAya 242 hatine çêkirin û ji bo malbatên wan yên Şengalê hatine şandin. بله بینرین هیجم لبردگیجین داویا بستن خویا داویا روشود بجین حتی صبح جاره کدن بریم پیشی آوا ببینن دنا و خیر و خوشیده هر شاد و بختوار بن